Ütü gününden gündü isteçiler, gündü körətçiler, ja ahaga sefirge time out sportivne beriyim. Ona ıtaççı Nikolay Bestinep. Ja bugün bihigi oğunan ıtı sportun tuğunan kapsat yapbit bir ças ustata. Beribit mağnaygı çahıgar. Manna to bihigi bilingi turugunan iniki köyünge hılcar sportsmenler bit kelliler. Ol kurduk doğatlar. Bu yılgı ededderge Россия тюльгетін кыйылаға, онна Европа күрәктегітін кыттылаға Алексей Зыков кәлән олырыр. Оны дәңе Россия кубогын үрін көмес призеры, Россия чемпионы, бұйылғы чемпионы Александр Дьяконов кәлән олырыр. Онна Россия бұйылғы бронза призеры, Россия, оннаттон Европа чемпионатын кыттылаға Мария Тараярова, онна Саха Республикатын оғынан ұтыға Сүмердемет командатын сүрін тренері Михаил Михайлович Филатов кірен олар. Үте күнінен? Үте күнінен. Де бастығы тылы мен Михаил Михайловичке беребін. Опсайынан бұл оғынан ұты көріңе олыс тағарылақтық білі хайдан ехер. Қандық бағара әтергелі тағымыңа бейге оқчуттар бұд местелі болдылар, кайталыр болдылар. Онан кыжык сайды деке қардылан, тәтімнәқті қардылан баран дегелер. Онан де бітек кыйылар гатын, бұлырыңыны, бұйылғыны, бағысты әрді тағыр көді. Төте күнінен бейхеқа хақа әрігер оғынан түйгі тұттан хайдыда кәндеке ғылларға әбіліне жақпен барауын. Оқуды көттен бұйылғы бұл Орел Корко болан аспыт күйіңі чемпионат первенство кыйылақтара призердері бейхеқа бар болулар. Оқуды көттен бұл блок оғынан түйгі Алексей Зыков бұйыл бастығы месіне болар етесті. Ол иннер бұланы хетті ғыл анара түтер, бұл ағысыл анара түтер Павлов Асим үсті оғыларға хубырчы кайын тұраддақ. Ол көтін бұл ончағы болан бара бұл Алексей оғыларға күл көмейі ұлла. Онтында бұл хаңа көрің мүтер бейіға классический лук бесприцельный денге бұлырыңыттан Россияға официальный көрің бұғытынан кейрен спортивный нормативтардақ, официальный чемпионат России күріқтейлердәқ класс бұтығар Александр Дьяконов бұйыл бастығы месті олла. Оның атымы инеке әрелбейт Маша Тараярова бұлырыңын чемпионат России хайынғы дистанцияға үйіс месті болар етіспеді. Бұйыл әметон тұтын подтверждайдан бұл күйінгі чемпионат России үйіс местелі болар етісті. Онтан бігі основном командауыт бәлемнен әхіне бұл триумф ораға елгар бұлырын күйін октябрь ұйттан хауамыта бұл күйінгі чемпионатқа бәлеммет. Ол күдік октябрь, ноябрь, декабрь, онда январь төт сборы ағамыт. Бұл январь еға Орел Корко варамыт кыттыны ұлдывыт, медаль ұлдывыт. Онтан білін кыртык переүтчі күдік болар, переходной, білін хайынғы дистанция керек бет. Ол күдік әметті хайыны бұға әме манеттақ лағырға сбордынан барамыт. Бесейін битүйті Владивосток Короккаме чемпионат России олықтақ, оның тоғыты егер әме Россия чемпионатығыр кыттықтақ бұд. Күрақтығы тоқтабаққа ұтылы тұрар де. Сайын болдың күйін болдың. Қачу еден күйінгі чемпионатыме бар де? Бейға күйінгі хайынғы денеме бар. Сөп, жәрі тылы бейге чемпиондар бітер береққа. Бары істебіккет болу, социальный сетімінерінен тарғамыта бейге аражы бұтыға күйіға қырамыты кәпсә өппет. Чемпиондар. Бастан де Александр Дьяконовқа. Беребет, кені чөріпшіттен хүлджар. Бән тұмынан қылғасы кәпсә. Өте күннен мен чөріпчі оқтау болуын, чөріпчі үлелейбін олар оғын. Онына бұл оғына жарықтан мұтым, тоғытымнақты жарықтан мұтым 3 сыл болды. Бастан традиционный оқтан хағала аутым. Бұл Михаил Михайлович ұңыран көрдірін, онтан хағалынан ұлдарамын. Бірген төте бұл хыл болды, бесприцельный классический ден оқо көспітім, хаңа көрің тақы ұтығыр, онына харады көспітім. Онды көйін барымы тобастығы сетей емете Куба Колороса бұл бұты всероссийской бұлырын, ол онына 2 бұл бұтым.
Онтон Каракаралантник крахтелиге кеттаммыттан бу билген Россия чемпионы боламын үйрен олорун. Ити беха билген Александр Васильевич Наумовтен манна предприниматель бар, кини ыяе тухоңорор крахтелер оңорор республиканской тахымнах. Итинне буланы традиционный болун, беспрецельный классический болун, олунна ыяе оңорор горите хүддах төһү күс болду ден этекин барам. Тойда кату практика ыяе баратжабыт. Ити улахан күс болду, онна сбор аспытым бастыгын. Онна сборга жабын эме элбага биннем. Улахан спортсменлер гыттаджан, улахан тренерлер гыттаджан, оннотон макталбын тередебин тренинде бар, онна Триумф орагайын администрациялар үлеттире барылыргар. Келимкенге тон огонан тыга сүрдах улахан болгомто урулдар болду же. Онда быйыл өсө тук буланнары бәнинигер тур сыллары турараганы бу бүгүн өсө читага бырыктахан. Бүгүн бу бестен поездтакпын, билеттак олорун, бәһе уланы түн бәм чурупчулугун оксатын федерациядын председателі болуун. Олихин онун туктамын бәһе оголорбун атартабытым, агыс огону тренерлерин кытты, онда бүгүн бәм келлереттен, бу берикенттен разы бестак олорун бам читага всероссийский турнир болар, онна бехи көрүнгүтеме бар, онна табарары белемден керен олору. Сөп, онна өсө быйыл тох курактыйлар балдары. Кандай кеттер буланна ханы. Быйыл тете читага кыттабыт, онна кубок федерации булуктах, бу апрелге Тимохей Михайлович билен кудук, онна оттон чемпионат республики кыгын буланна вот. Хайыңга пока чемпионатка официальный кирелик, оттон багар килдеректер демереневин, килдеректерине тон ондаме барар буланнакпын. Манчаран юларыгар кидде бу төрөт огунан ты, онна холора быйыл эме путевка быджагыта онна манчаран юлары булла. Жонда белем хайдагай чурупчулар. Оннотон командабытын быхар быппыт, ол быхармарымы билген сбор болу турар. Онна то инвентарин барта бар, отоусанын белмени иренады. Белемнен шүдү белемнен баддакпытын оттон кыйык битенелек бит. Онтон эн билген холбора төрөт октон биттим дейдин. Онтон хим бир кыттар буланнаханды төрөт окко. Төрөт окко тон каячы дите Александр Васильевич күрәхтәйтер 2 көрүнгөнөн хорогорме теңе кыттачыбын. Онукка хем бир каракралан ламын унуа кудук кайыбын. Онна бир огонан на жарктан хакеһи мандык застой кудук эми бар булар. Эбит олехин улартан дие кудук икенерден жарктан ачын. Но в основном это беспрецельный классический демне жарктан. Яра билген биһиги видео көрөккө манна Мария Тараярова же бурун сонда бул жаһарыгар кайда курдук бу олимпиада категория призерын кыйбытын көрөкпөт, ол канеттен же Марияга тылы берекпөт. Манна биһиги ити видеону көрөмбөт наха үйөрбүппөт. Холбора бу урут Кристина Тимофеева бу олимпиада кыттыбыт боллагана билген даганы биһага ондук кескиллак кыттар үйнен сайдан ихеллери биттен. Айдар үйөрө хана уппут көрөнөрө бу. Мария вот бу амбастыгын улхан жонга кытынна ди. Кини онагын бу хотортааты толла. Онда кайда кудук бу олимпиада призерын кытты кисерин көрөнөрө. Перестрелка боло турар. Аксандыр теннехен. Яманна кытанак сана кыйгы жулур ирденер манды кисиге же. Бу уанга тапта, уанна кыйлагынан тагыста. Манна уахаттала хаджар. Дере Мария, уанагаска кахан толдун? Өтөкүнөн бу уахаттис марка уанагаспын уже толдум. Не, бән туунан кепсәре же. Оксанын жыртымтым уже 6 сылым болонырар. Бу унтарга бастан халабытын подругарым кытталарга келбитим. Онна бастыгы тренерим Нюган Жустанын эте. Онтон уже оксабар туара результаттарым таккан истактарына мигин республика көрбүттүрө. Балданов балдарден билинги тренерим
мияха кәлдеуді. Мен чөйдік жарықтым, уже на профессиональный спорт мияха кәлең. Оны кенеха көйін уже улахан победалар бұн олан рыттамын, олтуғытан сборнаға кирбитім. Оны уже закрепилось. Бұл основной состав старшей сборной ме хин кирях шанс бар. Сөйіп, аң басты кітінде бұл улахан жоңға кітінден де? Төхеді олғый бұл күні? Бұл в прошлом году эме улахаттарга ыгдеутым. Ну, уровень тар, то есть юниор-клар тар улахан. Ону надо под них подстраиваться. Он нук же кытых тахпын, раз киндерин кыты ызар боллахпына. Ону в прошлом году хайын чемпионатка хин ырахан путь это. До бронзового финала, конечно, лично уступила место действующему лидеру. Это Светлана Гамбоева. Она за 3 место стреляла также с сильным спортсменом Еленой Осиповой. То есть мы уже с ней встречались в спаррингах. Ну, я там выиграла ее со счетом 6-0. Ну, уже поняла, что я могу что-то выигрывать, уже тягаться со взрослыми людьми. В этом году уже, опять же, мы встретились за бронзу. Я уже знала, что я могу ее побеждать. Ну, собралась, с тренером поразговаривала на этот счет, и, ну, получилось так. Же онна амбастыгытын же улахан жоннорго Европага кытыннан онна туак тийбетей анагар кайдага битей таамнара. Ну, уровень чувствуется. То, что вот это мир, нас допустили, конечно, было волнительно. То, что вот с другими странами, которыми я ни разу не виделась, вот уже стреляю. Ну, честно, вот не хватило то, что будто тренировок то ли не хватало, то ли опыта. Вот, то, что со взрослыми людьми вот как-то переволновалась. Сөйіп, онтон халгы тон же білген ари қаятаған же, местеләхәнген же, өсі халгы жартынарғар күйіс әбіріннаға же, онтон тугунда уйылған күйірдіға де. Халгы туақсылдары тұрараны бәнінегер? Да, хама чугахам бо Турцияға білген сбор барықтақпын. 1 апреля уже көтөбін. Ол контент сказали с последующим участием на Гран-при в Турции. Он на белемнен әрім. Также по взрослым будем стрелять. А так, Бухылга Эльбех Курахпар, также из-за того, что мир открыли, там очень много первенств Европы, первенства мира. У нас в августе стоит там первенство мира в Канаде. Конечно, постараюсь там отобраться всеми своими силами. Чакатат, олох әрінәбет, де, онна олох тәдімген ұқтыбаққа күйіске жарықтан, очана көйі хетии қаянда бар болуға. Жәрі білген өсі бір бейге кәскелләқ ол бұтығар, спортсмен бұтығар Алексей Зыковқа керебет. Алексей де бұйыл әдәддерге, үбі бір хастарғардылы күттачыларға де әрілләқтік бастаты, онна ме Европа түйіргі тегер күтінна. Де бән туына кәпсі Алексей? Түйгіннен мен оқсанан жұртамыдым. Bir хылас. Bir хыл болды де. Оны номну бастатын де. Кәпсәрі де қанда түрәбіп күні? Қанда жыртынан ағалау? Түрәбіп сүрім мәңа халас. Так бәм. Мәңа халас қанды ғай? Мәңа халас табаға. Табаға. Антон бүліге бәм олар оғын. Жан романнан олар. Басқы тренерім Соловьев Егор Егорович. Бүліге бәйтер олар оғында? Хау. Бүлі бөтін. Бөтінге де. Онда қолыбыра кеме еген оқсаға қалбытай, тоға бұл көріңе талбық кіні? Бәдім. Ата. Амбасқа традиционный напытын. Оно Егор Егоровичің ұтта. Онтан классиканан 2 үсі ұппытын. Она блокқа көхірі кенде еспіді. Блокқа көспіді. Бір кенедерін зартамыдым. Онтан зартанам бет албы. Зартанам бетім онтан. Торы күрәқті еді олықта тегіді. Көрніңгі. Гытан дегіді. Кәлттім бір недері зартамыдым. Первый спортивный бұнтылардым. 200 күрәқті ейвер. Намну толы бұдын де. 200 күрәқті ейім алдыңа олды олай. На КМСП разылдым. Ол кәнне бір хыл күртігі зартамыдым. Қаяудым. Антон Орелгора мастер болдым. Күрәқті хай әбілден ехе бікенде. Басты кәрі зірәт
кандидат болбукун, онтон мастер де, онтон Россия чемпионы. Итик холобра кыяргар тух камелесте жанатын. Бир рыл жартам мыккын. Итагал. Олох эрдагын. Жамтон Европага тухти бедай. Европа, уверенность. То настрой, опыт надо. Я надо. Быйыл де тух курактыйлар баллары, онна же тух каваттанаганы быйыл. Быйыл пока билелик. Билерлерина. Тух курактый барына кыттан яһан булар. Кыттан. Михаил Михайлович, де бу спортсмендар бидин такасетте бит өссө кимнах баллары де элбактары, де Россия сүмердеме хамантер кирен сөптах кескиллах этергелу улаттар кыгыттар баллар өссө кимнага билетен дияхан сөбү. Ата бияха билин резерве бит хим бар. Окудук оттон улаттарга эдедеге Лобашов Али училище олимпийского резерва итиллячите. Россия сборная билигин составка бар. Бу аспыды гаме тока Гран-при Азии Бангкокка баран кыттан кабиде. Аме бу Орел город курактыйтын түмүгүнөн тока сборная Россия составы кирен. Онутон Дрос Кристина вот бар, Васильева Ина вот бар. Индик бу аспыт икки Дети Азии, да, аспыт Владивостокова бу Дети Азии, онутон бу быйыл булрын бейха бу Дети Азии кыттылактара бии бәвит спортсменна бутуттун индикетин бу эдедеге көһөн өсөданы тыктара бәйлерин көрдөрүктөрө баралары кых бар окудуготтон бу эдер ытачыла бутыгар бир эрбит бар бәуллады. Оны былырыңыттан бу министр битти, бәс министр Василий Васильевич Ипимап салайар. Оғынан ты федерацияны, кенюлетін қайдақынылығыны. То Василий Васильевичтің бейі бәкке тапсан үллән әрәбет оғыддық бұл республикейнен ұтылылар күрақтейілері көғілән, паддешкалан, күрақтейлер бет календарттан түспәкке баран елілер. Онны әбей бұл төт этаптақ Кубок Федерации оңыралдар. Уже үс этабы бітті, бұл неделя бітуді горныйға төдіс этап болықтақ, онна апрелиға финал Кубка Федерации де болықтақ. Эти төт этаптан лучшие 16 спортсменов керенлерде финалға ұтықтақтыр. Этеме бір өтінен сүрдәқ мотивация бері болады спортсменлерға. Бұл топ-16 керен көресін бүт жағалдара. Сөп. Александр, ән опыттақ бән ұтатчы болаған, спортсмен болаған, бұл кәнеңі кемге оғынан олыс әлбәқ ұтчат жарықтанар болды, күрақтығы үті білетен көрөбіні. Күттатчақ саны ғылақсын әлбәтір әлбәні ерді. Ән ханағар бұл тұқ себәсті ағайманы, тұқ олық болды оғынан ұты сайдарығар. Тинаттати күрақтахи әлбәбіте әлбақ көмін оңырды бағылақ тияғынатым, онына тоджан бұл күрақтахиға күттан бәлерін күштерін қолынан көрінер кейттен кейіққа кәпсенен қаян, онына мен ұтан көріқпін сөбебіттен, онына білген те традиционный оқ доступный. Доступный болан жон әдереттен жағағырдылы төхі бар хасқа тие жарқыны қағып тем бастардығы тұсту енгіду бодақ болады. Олеген оннаттан призовойдер ме шөйдер традицион кеген ол ме әбер бәй болады. Эти туақтен күрақтейді, баянай бәліға, кім денеді? Онны улус әлбәқ кей күттіндер. Этіне 500-тен тақай кей күттіндер. Көрімасы ойды ма? Оны әлбәқ кей жартынар бол бұды бітті. Оны бұл күм бәға бейі жүріпчілігі Чуран Федерации ден күрақтейгіден кәлді біт. Оны 290 гыттачы кәлін. Уна жойды. Татталар бастан кубағы ижі бадылы. Эти кубақтен Чуран хақылы вариацияты олар. Onun iti kuraktihi elbaga diye ki han interes üsketer bullar diye matta. Onun halgı haydan yehen, madan ton sportsmenler gitti bihege kapseti bitti müktener, anı biri bit iki çahagar doğutlar. Bu ja oğu sayınları güllaha jarsalayachlar bu kalyahtara, ona kananda rataman bihege time out birine bu efirge görüş tolurgut, bilin kılgas toxtabol, ol kanetten görüş yok bit.
Өсө түгіл үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү истәчилер эһиги Time Out спортивный бирини бу эфирге көрөстө олоргот. Де бирибит иккис чагар халгы биһиги огононты спорттун тугунан кепсетебит биһиги студия бытыгар өсө 2 ылжыт кирде ол курдук де. Бу Сахада спорт ассоциациясынын президиене, онна бу Российская Федерация, бу огононты федерациятын президиумун члены Александр Николаевич Кимен келен олорор. Оны теңе бу төрүт огононты федерациятын председателе Виктор Анатольевич Бурсап келен олорор. Онтон эпитем курдук Михаил Михайлович Филатов, бу огононты Саха Республикатын Федерация, Саха Республикатын Сүбердеме командатын сүрүн тренери. Халгы кепстебет үтө күнүнөн. Же бастыгы тылып Александр Николаевичке берем. Бу берибит бастыгы чагар билетен астыбыт. Булырыңыттан Саңа Федерация терелден үлелиһиджер Василий Васильевич Ефимов салаттатынан оннотон келинги бу сетилерде көдөрөлөр үле сөптө кайысканан баран ихер хетилерде келелер хаңа аттарда таксаллар де аны бу төрөт огунан тыйми бете туспа кайыскалакты үлелиһиджер эн бен көрүн бу. Николай Гаврилович, бу тайм-ауттен нағачой бери Джон Сергеолус Сергян көрөллөр. Ото бүгүн кепсетибит сыгал соруга ден бу окса сайдыта, инники көнгө кайдак сайынларабыт, бу оксанынан жарыктаныр жомму таксанын кайдак элбетебит ден ыйтыкка коруйдур боллакка билен турар бу беге чулуу спортсмендар бу бейконно колобур болалар. Энептин курдук Бахалай Балаш Ефимов салталак беге республика бут оксага федерацията үлете тетимнех колобур былырын беге аксыныйга олус терехиннехтик окса 6-10 сыл сайдыбытын туынан улақан тәрәйінлер бар бұттара, но Владимир Николаевич Исыев Россия оғынан тыға федерацияның президенті бәйтінен кәләйді бұта. Онна то бүгінгі күнге президентінен Манханов Зарикто Сергеевич Сталынына кенемет жолырға бұл Владимир Николаевичтың бірге кәләйді жанынар. Беге ил дарқамытын Айсен Сергеевич Николаевғытта көрсөннөр кәпсеп біттері. Оны бір хама хүрін бияқа үйрілер сонун дем болбыта бу эхил биһиги бүтүн Россия чемпионатын бу Жокускай куракка лабыттен. Жокускай куракка сайыңы чемпионаты териян өсө бир кәддис кардыың уруктаакпыт бу оксабыт сайыннары бытыгар. Оны бу мен олок сотуртаата неделен алаттыгар Москва барахыттым. Оны биһи мастардыгытыгар Брикс плюс тен улахан андойду таа турнир терен ыттыбыт студентларга ден. Онны студенческой мастарды лигатын терии вопростара, онны улахан төгүрү востол болан аста. Бихи ректордар быт Анатолий Николаевич Николаев, Хотугу Иринги федеральный университет ректора, Чурапчита физкультурный институт ректора Иннокентий Иннокентьевич Котопца, Бемекаттаннар тылетеннер, анараттан бу общественная палата чилеттері, онны то депутат Госдумыгин жыбыттара бу көректегini керкетті. Оны то араз дойду, 15 дойду спортсменлер кытыннылар. Оны ол туғынан бір кәләмін бұл оқсанын үті федерация тертиемін бұл бейге әйдігітар чемпионат қайда болықтарын чөпчіласты бұд. Бастадан туран белден турар бейге региомыт Ирак, onun келиге барыга ыракаттар баллар, оны метто мен санык бар бейге ал рус компанияларын ин кепсетен мен чартинери сигинтерьер бе болар олушуй булута. Иккенен бу чемпионат биреметигер бейге огунаны талчалар бит аңаддасты кыттылар болбакка бүтүн народ бараһын терьер билен нада. Олен беге колобур Юна стадионга ытар боллакпытна бу Юна стадионга киринне Элбахманлык Джон Серге бәлен қолынан көрілдер оғытыттан оғынырға тие девиккадлы оғынан ұтанду, қаянду, оғынуға кытталарына да, онытты білден тұрар үшігедік освещениет түгірілер екпетін ада, оны бейе бұл көрдері ехетінер компания бұтыреме еқал ұстенеріне бит, онытты мен бір бәйім ғаныбын
Беги бу чемпионатынан туханаммыт бу традиционный сахалы оксаны кайдак сайыннар бүтүн Россияга ден. Билин колор Россияга традиционный окса ден элбе койду биле. Буряттарын колор кеглени таллар. Беги куху тиңи кулага табыт хеп та оны бола унификация вопроса олус ыраканлык турар. Кайдакынын бартын бир знаменательге келди. Оны мен туктен еттим Владимир Николаевичка, оны Зарикто Сергеевичка. Отто ким ишелди күлдер ол инники күйөнгө түйө болду. Конкуренция. Онун бола беге колобур бу чемпионаттын хевестен эми үшөй бүтүн Россияда турнир бәбит окса көрүнгөр ыттаммыт кәрингө түгөр бу чулуу спортсменнер сахалы оксанын ыталларга условия терияри эддеттен браваланы ытан бу форматтар бүтүн өйдөтөммүт үлегиттакпытына келин киндер эме колобур хөбөлөтактарына бәләрен истергер федерация теринектер. Колор бихите мастардыгын тахарды бут. Капсагай тахарды бут. Бүтүн Россияда федерация колор мастарды 6 такса регион бар. Ол бухитнан бихи федеральный реестр национальных видов спорта келлер дакпетне бихи сайыннары бутын сенетте. Оны бүгүн кепсети времетигер Семен Захаров минетевин якутский традиционный стрельба из лука ден этербет сыга болу. Олген кайдарман универсальный колор масс рестлинг ден. Масс ден отто сахалы палка ден нючалыктар бери оттатып бутна. Онтон рестлинг ден бары дүллер. Вес рестлинг, арм рестлинг бары өйдөнөр хеп. Олген масс рестлинг ден хеп. Онун булганда оны капсавар Семен шетте. Ох деді. Қайдақ оқтен күрдік үшуе, оқ ачериден. Бігені ачериден, оғынан үті барты ачериден. Оқ ачериден. Очы оқ ачеридені хайыннардақ бұтына, кәрін бігі андойды таққық бұтын сен. Қолор біле bütün андойды тағы этноспорт конфедерациялар мен совет директору бар бінчелен білетінен. Оны ол этергетлі үлілер бітер Игорь Кочевников еген программа келдер еппетін сен еті. Сақалы оғынан өтіні. Онан ұтты білден тұрар бұл чемпионат, әйілге чемпионат бейеқі ұлысын адалақ. 2 сөттінен болатты бейе базавытын кәңетер бітер әме бір өтінен олық бұл өтеден әрені ханы бұд, тоғде тақаты лукадром тұттуыта. Қолор буряттарыңын олышуел лукадромнақ боланлар кығын беремені өтер бәттір. Бейе болдағында қолор ұғымыйттан балағын егер әреді периодқа жарықтанар ырaq дистанцияны тарқықтақпыд. Онта кығымы кәлледі бүтен арлауыд. Ол ең бұл закрытое помещение ден темаға үшігай итіне Василий Васильевич улахан бұланнақтақ, олар проектно-сметной документацияның орон, инні көтер софинансирование орон, олар Минспорт России, онна правительство республики сөбілен түхәрен итіне үлеләтәк бітіне кығылар бұл просто. Бұлан ұлыскен әйіл Россия чемпионаты болар, манна Жогускайга, онна де лукадром tutuldan kirектәхте. Ол кирдәгенә дә тон өсө бир үктел хайдан берер була. Жара билген төрөт окпотор киреккә, кирдик тагында бу битек сылларга кыттачак сана әлбәтә де олох әлбәк мастер бар булла. Жара Виктор Анатольевич, бу федерация хан терелли битей, он тон буланнар гыт. Өтөгүннән тон төрөт оксаннан тибеха буквально тергеле самай эдер көрүң болор. Бу төрөт ойнулардан окудукине көрүң быхытынын хиспополох 12-15 жылдан килбиде. Онтан федерациялардан үлелен 19 жылдан. Абы саңа бурулу дер федерация деп көрдүк. Агай халлагата ди. Агай халлагата да. Онтан билден тура биле бастан ута ханга терелде битим болан биле элбек эхлен яраңата билбет көрбөт биле урут эдде ута хыджы битинер жоннор. Булсан үлелес биттері. Онтан тәниен деди этергел радиятын күлдік үлелеген, кирен, тақсан. Петр Васильевич Бурсов ден бастықы председатель федерации этиннен мехудда қалбақ үлінің орбуда. Борис Борисович Олесов түрі доғынан атачылап, тұмыстыптар кейбеті меніне бәділ бақамнан ұлыларын орбуттыра. Михаил Михайлович Атағов еген бары. Білген ол түмігер күн бұл байнай белеға ден хамай улахан көрек бит көріңер 490 кеhe кыттан турар. Бу кәннеке кемге холура бир улахан ситихибек болар. Именно тоғаттығыр. Кехіне тадды массыла сөттөр. Ата мен хүдбекке хылақтан федерация кәлбедім.
сылым соругум ден оттон бастадан туран массовость ден амаңнайгы бәйбер турурмут задача массовостька денете. Ол чачитнен бәйбе холбо үлели хиджаммыт үлегеннеттен масынынан тақсаммыт эте чугас нехилектерге тақсаммыт бәйбет кие хеттен уаңга дегенде маны жоңго көддөрөр херге жоңго көддөрөр этебит ыттарыр этебит кепсир этебит маны окса бар ден. Ол түмөгөр билген холборо хас биди улус чугаста улустар сөбенде да Оғтырыд оғынан атачыд нақсана лаппал бәді. Ол премьерлер болдыға қолуыры күн бұлырынғаңға дылы да, таттының әр премьерлерін. Тоғы де, бәңге күнге татта оқчуттары бәғіға бұл Михаил Михайлович ағатын қырды керегер Кубок Чорон Федерацияден кәлді чұрықчыға. Ол түмігер, күріқтегі түмігер қолуы таттылар Чоронылы иде баддылар. Ити тоғыты түгі бұл кәнекке қылға bir hılga diye kadar da tahtalar okçutlara federasiyeti güçkölden bilin kinden nomno 5 masterdanlar. Вот. Bu kinlerge mançarı oynutu boları turara etinne eme holura törüt oksa haydi töhü güç bolupolukta. Onduk bolla hadi. Onda bölümden. Da ton bulan bu hitin ton kihibit aksanın maksimально elbeter analaqpıt paka bilgen ton bu İkitehинче хүлбәһәттәрле мен бир күрәхтәһиге тәһинче геһин агалыктахмын демен. Истәбек кетебин бем хыллахпын хуруктахпын. Нутон онны үле бара турар. Тон билген бу мусустар 11, 12, 13 күнүгер борогонго усалданга коро бергенденде үдә интерене эме күрәх болары турар. Бу аны турам буланы бу массоваспыт элбәбите беһа буланы күрәхпет ухан қалады. Вот оно онунна жебекке бу коро бергенден үддак интерехине бир идеята де манна бу Петр Васильевич Бурсов бастыгы председатель кинебейтин идеятын келдер бит манна бу муниципальный терилли халаячыта киряхта команда бу хетнен. Хеттис категориянан колор. Ого бар, олого, кысого, эркеги жактар, ветеран чөчө, ветеран эркеги болду. Бу алты категория. Халаячылар категориялары. Начуйд. Вот мандан булланы бу. Оша бара жыртналар булай. Идеяты дем булан холбора бу халаячы оксаны бейте тутан көрөн ытан баддагын этнен канын ылыннагына бу холбора кине бейтин төрөбү, үлелир. То терилдиге да бу оны хайнар яктакты. Тамен кистебекке этебин бу касада хүлбекке хлагады. Амаңнеге оксанын күрәхтәһиге онно ити бин баһалыкты һәм ити категорияга тәүдем. Баһалыктар дигән категория, онно ковага таханыгар 2 боламын, онно һәдән йөрбидем, онно да окса дигән ул кимгәнгә бадам, онно бадам айда дигән күрәхтә бу тиде мере капсивин. Вот онтон ол кемгә уже биле һәдер бәһәлек бер разы окса бутым, мишен бутым, онно Жомун этчен кирамар бутум. Онда бу манчар оңюларын программатер кил бите же аны бу дыгын оңюларга аны бирин төрөт огонан эретер. Көңүлөнөр же олehen итемие холбура кыттачы аксанын элбетен берер. Онда билген холбура элбек Спартакиада профсоюз Спартакиадалар эме ондук көрүмүнөн эталлар. Уркугурду холбура классический окпотак же олehen бары хатыр бунда эртел хантанылыкка бе огухан оногос хантанылар бары ондук. Билген бу алтыс мусустар алтыс күнүгер орто юрактар Спартакиадалар булар. Манна булардан мен ЯИПК бадды индустриальный педколледж эледергетте билеле хаммет билин онна килдеттер бит. Быйыл тон как вне зачёта бар, онтон эхил уже полный комплекс кирет. Биге этемере бу туактар Спартакиадалар булар. Эме культуралар онна бу холбура журналисттар Спартакиадалар хеп. Ол онна мекеллер биттере, онна биге холбура сага дөрөйдер компания быйыл бастады бит. Хеп булырын хеттис бу. Быйыл онна булана булырын жарыктанан 50 ибоно биге режиссер битте. 50 ибоно булырын хагалан баран республика чемпионы болду ветераннерге. Онна мастерын толорду. Ити холбура канда жарыктаматак ки. Онан оларына ити Спартакиадага килен хаятага же. Холбура жарыктанар ки яксанал бир өсө ону билген күн ажыртналарына. Күн ажыртналар оны интерестер бескүр булады. Онан якмактал булды. Сеп онда би якасы бир үрүлө хоннак бит. Бәһә булар булады. Каскалар көддөр юккар артак кине бала.
Бәһә улана бу имбилиттерге чемпионат России түмүктенне куду бие командалыктан баран кыттыны ылылар тренерынан Петр Васильевич Андросов барда онноту бу Артахинова Степанида биделяны тыга үһүсместе болар едисте онноту командага Павлова Валентина Лын кылкымыс кайна болулар. Ты начуй. Эржемутуар буллагана Скрыбыкин Виктор, онна Захаров Жолус үһүсместе болар едистилер. Начуй, жагада либет, оноту ба жамут айнани хеллер. Айнани хеллер. Начуй ханун өссө бир хитихи келле Россия тахмыгар доктор. Онан огонан ты спортда хайдан ихер тох пар этергел хайсхага ди. Оголор болдун, Улфанжан болдун, онда бу дробелан качакта спортсмендер кытары хитилер баалар. Аны енді бутыр эми бүгүн Орел Коракка студентлерге ден ти классический лук бесприцельный, онна эмек туһуна көрөктүй булбуда. Оны кылгас токтобул кенне кепсек кой. Билген буллана кылгас токтобул көрө төт мүйтө кеннеттен эме холбон опыт канна да ратыман. Күндүз тәчилер, күндү көрөчүлөр эги салгы да агас эфирге тайм аут спортивный бирини көрөгөт истагыт микрофонга Николай Бестинов, онна меха бирини тарбар режиссердар Ольга Степановна, Максим Владимиров кемеләһәлләр. Дә халгы биге Михаил Филатов катылы беребет, Михаил Павлович, дә студентларга аны сетигиләре кепсә. Студенческий спорттен бу основн Россия игенен Маханов Зарито Сергеевич салататынан күскә хайданарар. Бу кыгын Орел Кораккаме студентларга тугунан көрөктүй булбудугар бийик спорт Мандоева анда тен бастан турадах классический лук бесприцельный денге. Эти үс официальный көрүгүнөн болар студентларга классический лук бесприцельный на блочный лук денге. Вот. Онутun этепин барыбын холорун бу бии төрүт оксанын ытыбытыгар бу бии ону хөпкө туганан кайдах бу олимпиада тиебит теңге биге тустугунан үле бара турар кудуганылдар хорохтор. Эме ту кодук булай. Көңүл тустугуна капсагай кудук булай. Аны кайдах бигге жүрөгөн үлелигди. Аны уланы бига мин тубу манна республика главный тренеринен келерикпине чорупчуга үлелиги жаммын ити вопроска Тулганны кеме турбута бу бии каддак канаммыт бәби кеннитер иникереле битин каддак тахартан хевит хаңатта хаңа оглору демит онна холорун тусту хапсай кудук тубокса мен популярный боларын тугар бии бу төрү тогонан тыны оглорга келе бипит осколо оглорор тойга бу төрү тогонан ты хүддах тох биле зрелищная онны биле ого харазы келаттан хөбүлүр. Онна техникатын буланы бу олимпийская көрүн быгытынан турурабыт. Турурар тибит онтон ол онон ытан хагалан баран кини жабо ого бастан келем баран кайын ады булды. Интерес үскен ады булды кинеха. Классиканын ытарга холору мишен там арга таба турар эме тух интерене хок болан хөп кудук. Улем бу төрү тогонан тыбыт бу куху табан сулларан тиңи табан сулларан кыян онно де интерес өскен бу оголу де олимпийская көрүнгө көрөн ыктак бит. Ол тугар онно үшү байдык билин жөрөлөн иники резерв биле битесе такатырыктар яханыбын. Күндүз тәчилер бияка ренкали якын сөп бастыкы итин алабыт. Алло. Алло, здорово болурун. Үйдө күннен. Могу сказать, мой скребит. Осо твокен этеддакпен. Плаван Махаш Ташап Дмитрий Петрович Коркин Курдук. Эми улуу тренер. Онан живе киминен деме лелливет. Улахан жөлак этеген. Онна олатан семей потомственный. Онан тачылар егегенлere Kanalastlar to 300 sporcular Kıttıspilevit bollaktır nasıl parılma harç taka ulanlık mahtamaya suçlarsa diyene tebin. Ondan ötektür bir doydulakpılıktan iyi tabun. Alexander Nikolaevич'ten. Toksiyonda son Alexander Nikolaevич spor mastera buradan ulanlık biller sıktığına ki oldu. Öyle kardeşimenin ki
Ото бу бакуласкай бутигар ые туох теней. Мане стенеду, тиденеду, оннук биха би спортсменнер бутигар би жанр бутигар хинник туох помещение баду вохту ени табын. Сөп, мақтал. Ермолай Еремич мақтал мәчетін активнайдық бұл передача кыттан үшуге тийлері келдер әргер. Чақчеданы Павел Михайлович Стасов чуропчы өлелі хеджен бұл оқса сайдытығыр олыс улақан кылаттақ. Мен бір бәйім үддікі спортивны мастерство сколатығыр өлелі хеджен мұн кенілен бір гөлі ләвет жаллақпын. Дмитрий Петрович Коркиннің көңіл тұстуға Виктор Павлович Шитиктің боксаға. Оны то білген Анна Павловна Стасова кені кыға, оны Михаил Валерьевич Алексеев олыс көскөлелі хеджалар. Қастағына международный класстақ мастердар етен тағадылар. Оны тоғылон білетеметі Айсен Сергеевич Николаев ұяғынан бейге 2-тінші хүлбет осылға жүлбе үз Манчарова Ньютон қаңалы сұлуы қарғытық бұд. Onun sebiyasından en etilergin eme uçottan eti stadion mutun üçüydün oran bilip помещениялар барта ülülenler etergatlı aras spor körünlere saydılar ulaqın olup bulu etegen. Onu da bilen turar ite oğunan eti bili kapsete olur bu pıhitnan olus popülerni buldu. John Serge bari jarıktan iqtarın bağırdılar. İtne sivastan etiyemete bu bihigi sürbekkis Mançarova Newta ıtı kölge buluqtaq. Onu to bihigi onun sivastan bu Батурдар көлөнөрө ден проект олук келдер хажабыт Геннадий Анатольевич Васильевтин бу мадун республиката национальный спорт көрүнөр сайыннары кийинигитта колор ол курдук беге атагончулары Николай Санников болдун, Иван Горохов болдун, Николай Адамов, Иннокентий Григорьев, Назаров Дмитрий курдук жоннор бутун биринги көлөнө Кай Адамов, Сокольников курдук бараларын бирге түмөнмет бу Атагонюта инники күнгө кайдак сайдыктар улакын капсетигитен турабыт аксынныга күн бегеhe бу Андрей Васильев ковакка саңа фантастический рекорд 4 метр 3 сантиметр кеhe этергенте төбөтүгөр баппа кени колобур беде ыстаңага результатын ковагына куарар кылытын гыттами ара бара Ити иккенен боллана бу биһиги остолоньютугар гиревой спорга она традиционный онан ытыгаме оннук төгүрүк остол ытаммыт кепсети болла колор Прокопий Васильевич меңе каңастан манчарыга юношаларга эржоңго онна ветераннарга өз категория бастан эджер оннук исторический личностьтар кол бурбут олуснадалах бу неделя биһиги котугумна говори онна капсагай колор Юрий Андреев, Максим Васильев бурдук чулу капсайдыктар бен кахандомну хоктакпыт кендери эдер жонгытта көлөнөнгүтта эме силбехеннер бебеден опыт атастан улуу жоннор бутун норукка төннөрөккө дейин бейметиде. Да бияхасы бир итикидде истехкайын. Алло. Дорогоро. Үтөкүннөн. Одан этачылары, сеңәрачылар, оны ретатачылар бу билүү эвакаталыктан жолусхан бапай кеттебен. Эти бастан теген ойнуларгар огуна ыттарар бу кутулар эстиян көрөн баран улганда хайдара сөбүлөбөтаган олимпиада тарохторунан сирге хатар туары киегили диенду оны ыталларын. Олеген кайветтерге барытла сорый бутуп сака огунан үтүяктактар диен. Сөбжө оны те ретутачылар манна бустанолар от эти ордук кимсегаре еттим Николай Ола Александр дегенде ona bu mandık eti vanna ömrü orakına bana. Ondan sonra var mandık da hırık bu tabi. Batırlar at mina kiriyaktaktar. Saka batırın tağan tandan deyip vanna oğuna metalları gar. Atına şürden yaharlar tirilli bit tirilli yaktaktar diye. Eti bilgin atına şürden yaharan ebetar atırdütten öpüğünü kaydak. Килдер ханалах кыттысы вакыты. Сөп мактал. Экигидин мактал маннатан аты дүттен тытугунан эте
вопрос беха уже өйрәтелгән билеген үләгә киренерер, ол курдук булырын итылды бут амма сирегер олонка хыгар бастакы апробация курдук жон серге билдин көрдүн сөбүлүрдү улынырды ден санаттан маны көрдүрүү презентация курдук буппут онтон үч атынан үч ого келенип бута онтон жон хүдән хергәбите билинги кемге бу манна федерация терилден хаңа терилден үлетен сагаланырыр онтон бу халлаан сылыдырыр онтон хитинне холборо этергеле бейлерин истеринен аттарын жоннорун буланнар уже жарктанан кирен барыктактыр онтон бу аттаныты бехес көс оңюлар көмс муктар оңюларгар баан дойдуга эме бар этеди вот ону холборо бу тюр комуктарга баралар бар онайтинне улахан международный көрөктегилерге бар болан бу көрүң бехе каяндаганы киректактен сылтан хуруктан бу көрүң ото бехакалар да болор бу бухетнан атыгытта бирге хаддер бу бухетнан тем более билен төрү токсабыт хайдыбыт тоохутун белетир гына бу аттанытына каяндаганы норвопподогор келдеректак бетемет айте үлө хамсахан билин уже барат. Биктен антөлөш антон директнен багалак жонга сүбәмә курдук. Билин холбор рас клубтар терелләр, бите төрөт огунан тиги тугуна. Икетен бу клубтар дири бу төрөт огунан тиги клубтар икке хыллагы бир клуб бар эте. Мен амаңны бүген онны хеджибутум Борис Борисович онны хетен дибите чолбон ден. Чолбонго базаланар этебит. Онтон билеген уже хетте клубтак бут. Бу кора түддүнөн. Жокуске кора түддүнөн хетте клубтак бут. Аны маны таханан бу клубтар истеринен бебелмите көсү күрөктө хилери үтөбүт. Товарищеский ден, онтон бу аспыты хылга кубок оюр ден улахан бу клубтар бейлери чемпионат курдук. Бу хамсахымдыктан өссө кеңир баланнакпыт, идеялардакпыт, онтон проект быгытнан олукка келдерен якпыт. Бу клубтар әбиллилери ден именно бу корот олуктактырган. Бехе корот herегер залны хәл бакуддыкынан баран именно бехе төрү тогунан ытачыларга биле эппеттир дистанция бүтин хок болон биле тохос биле жон ытар хер качык кудугос. Оле нәһәл бакка гейтер нәһәл бакка зуоннур касаме клубан диспектак бутун бебе тегиден ев маннери иннери донтен этергеле Борис Борисович педели кихеттер ол эрибеки ким далбада миген ал демаран кат эрген келеден. Вот онтон хакам жону көрөсө бидде тухайын этемете төрү догонон ытың жарыктанын бу самый шугеден төрү докса любой возрастка бар. Аны кихи комплексеттен тутулуга хок. Эмес бул ыргам бул бар этергедле олох торосканнан хырыт бар келеске болор деп. Битеге итинеликка. Алло. Алло, дорабылар. Жекөнүнөн. Жемин бекем кимем барына ja туханамман ба итан калгым. Бу беге усалданнага хан манчары болар ден планны жагат демин попроста. Же аны эппетте ким. Сеп мактак. Итиккар мактал. Идинне коройдур боллакка бу маны бихи бахар баппыт министерство ме бахар бат манна улахан конкурс териллер. Оны же муниципальный териллер бәйләрен заявкаларын киллереллер. Араханы презентация көддөрөллөр, кайдак кинлер белемнерин, оны кайда учидиги тыяктарын сенин. Оны болда коллегия муньягар, оны коластаган быхарылдар, ол коллегия муньяган быхарыта Илдарханга кирер, оны Илдархан бәті быхарырқанлык улуска гитар бытын. Оны уус алдан эметто заявка берер болла, ол кені быраба. Оларын бұл спортивный ойнулар Хотуртаты бол биттира де. Олehen ырхан огос болар уларга де. Хотор уларга де. Отто усалдандар молодецтар наха спортка көктөктөр Николай Кажтарскай бир дойдулактар онун усалдандарга сетилер бары кайын. Онда бу холбора улус бу инфраструктурата хайдаргар эми тухайлар булла. Олehen холбора олох хайдыта улустарга оңоратылар де. Холбора каңалас бу чуга серәре ол өттүгәрме холбор доктор балдар де. Холбор көтүлөр балдар улхан 3 зал хох. Олehen итинде болар ми хамы. Түйетті заявкалан же биддех кыйы болла. Түйеттігіз заявкалан. Же білген қолы бұры, шөй стадион тұтылыннағана, шөй спортивный комплекс тұтылыннағана де, өсел бақ кейі жартын еті болады. Спорт аңата аңа тақсы еті. Сөп, онна чуғағынан өсі туқ, маны туқ тені иппеттірді арба. Манчарыға
путевкалар хаан ойноллар ди. Атон манчарга путевка бесейгер буланга турар. То жетер оксабыт колубура дистанция атын була. Сайынга онна кыһыңга диен кыһыңга буланатын бин Александр Николаевич ден харбытын гудда биле возможность бок булан дистанция кылгас 5 метр, онта сайынга манчарга кене 4 метр. Бесейгер ыйтыллар. Онтон уже Мана Жокускайга. Беджигестаха бол. Беджигестаха бурактахтен. Билинге тугунан буланан онна турар. Жахамы этергерлы онна же бара келелер де. 16 кехиталлыктак. 16 команда. 16 команда таллыктак, ол бетер 16 улус. Нажуй. Дена тагана кисилер болалар бу. Болаларын күтә бит. Бараката хәбит, олус әлбәк көрүнгә билген же сүмәрдир күрәхтәһиләр була торалар. Онда же бу хайын отыйгар таттага ытык көлгә манчара онюлары булыктыр. Аны барда хитиләхтәгә астын, я күндә диттер бидер мактанабыт, иңгырыбытын улан кәлбек китегәр. Оннан тоқ бар күрәхтәһиләргә, саңа бу булар турар күрәхтәһиләргә. Барда тахарлахтык астын, онна иһә олоқ котугар, үләгәтегәр үдүктәр дүксетиләре багарып. Күндүз тәчиләр манан бири бит түмүктәнәр, чөлдөрөбай болон, анызга фиргә көч яхадир.